Babukeli ke emakhaya njengoba besitshilo ke Cubs events eyona nto yaziwayo bangenayo iCubs emcimbini wakho andazi uba uzothi ufuna ntoni. The Olas Bishop ke yamaziyoni ngapha komboko nditshilo ndathi andihambi ndedwa ke ndiphethe uJuju uJumbo uSomju indoda yakapha KZN ilapha emaXhoseni apha eMthatha namhlanje futhi ngabulisa abantu babukeli beCubs events uvo kokuba bona bangavuya bathini xa bemamele le voice. Wena Nkosi uyazi sohlangana egali lesingayaphuma sisuka kanti baba singenisa engipha kwakungelula sohlangana egali ngeke siyeke ngiphakamisela amehlo wami sanibona ngiyanibingelela egameni likaJesu igama lami ngoJumbo ngibingelela nje bonke ababukeli Cubs event. Yes. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yale TV enkulu kangaka nabaphathi bami uyazi ke phela ukuthi mase ithinta iCubs events usuke sifike koGabhadi mase iphethwe yini suke seyifike koGabhadi lese sizoyibona nathi KZN bayibona base Joburg bayibona base Kapa. Yeah. Babukeli nje base ichilo kuSomju ulapha emthandazweni womthatha Taxi Association but ichukuthini kuwe lento ngoba onotaxi abaziwa ngezinye izinto baziwa ngendlela ethize ebantwini but wena uthini into yoba babize wena apha eMthatha bathi khawuzothandaza kunye nathi lonto ifike yahlala njani empilweni yakho? Inivuyisile kakhulu xa nifumana icall kubaphathi bethi khawusondele manjumbo uzosikhonza ngomculo. Ndavuya ndeminhliziyo yami ivuya ndaqala ndathandaza xa nisuka ekhaya ndithi ke Nkosi le nhloso yabo abayihlosile bemema wena kungathi ungawenza umsebenzi bengekahlangani kuyabonakala ngaphakathi ukuthi kuhlangenwe ngomkhuleko uzwano bayazwana abantu abangaphakathi chacha osomatekisi akubona bonke kanye ngithi abakudala akusefani manje abazali bethu abakhona balethe imboni yamatekisi babazali abalidla izinto ngoNkulunkulu uyabonakala ngaphakathi kunabafundisi bodwa uyajonga ukuthi unamatekisi kunabafowethu laba abasebenzela umphakathi okusho ukuthi lento eyaziwa ngemboni yamatekisi yacela ukuthi abantu igeneration yamanje yazi ukuthi imboni yamatekisi kukhona ukuthula nabangenayo siqoqozela ukuthula nasebephakathi siqoqozela ukuthula nozwano sibambane sibantu abamnyama siye phambili kungathi uNkulunkulu icebo labo njengebeqala ngaye kungathi bangaphetha ngaye icebo labo liphumelele kwande wonke umuntu adlondlobale isikhathi somunye nomunye si understand ukuthi akuzofika kanye imndeni engathi ngakhula idlondlobale noma sekufika ingane ziyiphathe kahle nothi udlame nje basibona ngaphakathi aliqoquzela uzwano sengathi uNkulunkulu ke angathela umusa mina ke njengoJumbo ngiyajabula ukuthi ngibe ingxenye yalomthandazo nami kungifundisa likhulu ukuthi izinto sezashintsha kakhulu nami bendisho ndithi hayi ndiyaya lapha andoyiki ngoba ke ndihamba noNkulunkulu kodwa futhi into engifike ngayibona ngifike ngafikele abantu bakaNkulunkulu. Budi uyavela into yokuba uJumbo lo angoku ekhona emculweni uthandiwe bhuti ngabantu ngakumbi apha eEastern Cape kwiphondo lethu umculo wakho abantu bawuve ngolona hlobo mkhulu isivilo kokuba ikhona into ikhuphileyo edizwana awusuka madoda edizwana bhuti kwenzeka ntoni khawusityebisele bhuti ngalonto? Cha umsebenzi wami uphumile ngapha kwaphezulu. Okay. Mawuphuma umsebenzi wami unengoma ethi izwani nenye ethi ngiphakamisela amehlo ezintabeni usizo lami lovela khona inhloso ke ngoba ngine-album entsha endiyikhiphe kulonyaka beyithi sohlangana egalini sonda sendithi ngoko December kuyaziwa ukuthi sisikhathi sokudansa
isikhathi sokusina sokubhiyoza uphela unyaka ngithi ke mina ke ake ngizijabulisa abazalwane ukuthi sithi thina Ebenezer kuze kwala ngase ngikhiphe i-album engithi Indumiso ukuthi ngasike senze okuhlukile njengabazalwane nathi sidance sidumisa njenga kwi festive nje abantu abadumise ngakhipha ama message abalekile ukuthi ningayeki ukhonza uJesu ngakhipha amanto zingaphakamiselana amehlo wena ezintabeni ila khona usizo lwenovela khona ngakhipha ingoma ethi izwani khona to khona uJesu inkosi wephakeme kunawo wonke amakhosi owake wezwa ngawo nosozozwa ngawo ayikho inkosi yodlula uJesu ingekho eyamdlula phansi komhlaba naphezulu emazulwini khona to khona amagumbi wonke omhlaba uJesu uyinkosi so bengizama ukugqugquzela lonto ukuthi noma kuthiwa singabhiyazela lapha kwi festive yethu kodwa siyazi into ethi uJesu uyinkosi futhi uyasithanda usibuyele noma sijabula kumnandi usibiyele ngase ngikhipha album ngathi ke mase befika ekhaya sebezojabulisa abazali babavulela ingoma zika Jumbo koba mnandi kakhulu bobusiseke emakhaya kuba nokuthula nasekhaya Bhuti xa sesukuyeka bhuti uthini kubabukeli nabathandi bomculo wakho kule festive pha emakhaya abanye basuka koGoli kuyagodukwa bhuti uthini ngawuphi message ongayidlulisa ebantwini uthathe lo opportunity kokuba uthi hayi ndizothi namhlanje hambani goduke niphilile niham no enjoy ama weekend wena as uJumbo uhala uthini babukeli bakho kubaclass bakho kubalandeli bomculo wami nababukela babuka uJumbo manje ngicela ukugqugquzela abafowethu ukushayela okunokuziphatha okuhle ningalithinta uphuzo olidakayo nise steeringini uma uzokuthinta bhuti sisi gogo mkhulu ngicela ukuthi ube no driver wakho niziphathe kahle nihloniphe imithetho yomgaqo nifike nothando emakhaya nibaphe izinto izipho ezikhomba ukuthi kukhisimusi uyazi ukuthi ukhisimusi ke ila khona siveza khona uthando njengabantu njengemindeni ngiyacela ngigqugquzela uzwane emakhaya uthando bese ngidlulisa nangomkhuleko ukuthi isifiso sami ngani balandeli bomculo wami ukuthi uNkulunkulu aniphumelelise kunyakozayo anenze kuhambeke nala khona ngingahambe khona anenze ningaweva mava nala niwezwa khona uNkulunkulu anisikelele anithobe njalo.